Так. Сары Сыя Киров айылы. Өзүңүздү таныштырып кетиң, анан суу жөнүндө айтып коюңузчу. Менин атым Кумарбек. Şu su meselesi şu köçebizden birinci çıkışı. O men tugulgandan beri. 57 жашка чыктым дедиңиz, а? Ооба. Su birinci жолу чыгышы. Birinci жолу çıkışı. Kudayga şükür mana balдар çıkarıp berdi sudan. Endi bemalol içебиз halasa. 24 saat чыгып атабы суу? Жыргап эле калдыңарбы? Жыргап калды, жакшы. O da özden yaxşı nima bolуп kaldı da, жеңил болуп kaldı. Жеңил болуп калдыбы? Rahmat şu baldarga ham ana hizmet kılıştı bari. Endi daim shunday bo'lib suv chiqib, elga xizmatini qilib yuraversin shular. Siz dagы суу жөнүндө бир көз айтып коюң. Өзүңүз таныштырып. Men atım Arslanbek. Aha. Şu aylığımız hazır 100'den aşıp kaldık yazaka. 100'den aşık uyga kiren çıktımdaki. Su düştü. Su düştü. Şu baldarga ham çoğun rahmat. Uyuşum men bardığız şu ortada. Nima qilib shu ballar chiqarib berishdi. Sharaf ma'naga mana hozir suv chiqdi bizning ayollar. Suyunib qaldinglarmi? Ооба. Suyunib. Dagı ekamamış ne ekan shu buni vodovozga qaraganda hozir 60 so'mlik men to'latgan bu yoq. Hem огороддор болот, алмалар өсөт. Бар yo'q болот, Allohga shukr. Жакшы. Yaxshi chiqib bersa, бар yo'q yaxshi болот. Hem ушундай кыязга окшогон жигиттерди, жаштарды колдошубуз керек. Туура ушинтип суу чыгарып, мына соопчулукка иштеп атышат, а? Алла разы болсун şu балдардан. Şu балдар себепти болду, ардыбызга суу чыкты. Рахмат şu балдарга. Рахмат силерге да.